kontroliram. Ne znam se sjećate prije par godina kad sam ja bila mlada. Pa još ste mladi. Mislim, kad sam bila još mlađa. Dobro, Danas nam je s nama u epizodi Sockista jedan vrsni sociolog. To vrsni, to mi je profesor terminologija koja... na našem fakultetu hrvatskih studija, ali također predajete na FSB-u, odnosno fakultetu... Da, to fakultet strojarstva i brodogradnje mi je matična kuća, da tako kažem. Znači, tamo sam zaposleno, ovdje sam, ja sam, kad su ove godine predstavljao se odsjek za sociologiju u novo upisanim studentima, onda sam se slučajno našao tu u toj situaciji, tamo negdje preko puta su bili među onim klupicama i onda su nešto se nastavnici predstavljali i ja sam se slučajno zatekao, onda su me pitali i onda sam ja rekao da sam ja tu na gostovanju, u principu da se mogu onako izraziti tim nogometnim žargonom, ali da sam zapravo na fakultetu strojarstva i brodogradnje čitav život na gostovanju, onako kao sociolog, znači nisam u nekoj svojoj matičnoj kući okružen svojim sociolozima ili općenito društvenim i humanističkim znanstvenicima, nego među inženjerima, tako da sam u biti faktički čitav život na gostovanju, pa sam i ovdje među sociolozima opet na neki način na gostovanju, onako nogometno gledano to gostovanje uvijek izazovno, ali i ponekad... Ali i potrebno, ono što smo prije spomenuli u razgovoru, vi ste gost na instituciji koja treba sociologe, i jednoj i drugoj. Mi smo vas danas zvali iz više razloga, s obzirom na vaš rad i djelovanje, ali ono što nam je najzanimljivije, što je vjerojatno najzanimljivije i publici koja vas pita i zove za tu temu, jest upotreba droga. Vi se bavite ovako jednom temom koja je kontroverzna, nije globalno primjenjiva. Droge se definiraju drugačije nacionalno, na europskoj razini, na globalnoj razini. Pa bih vas ja za uvod, da započnemo ovaj razgovor koji će teći u tom smjeru, pitala nakon vašeg dugog iskustva, gdje nalazite problem u definiciji droga za hrvatsko društvo, gdje se to razlikuje tijekom tog povijesnog tijeka, odnosno kako definirati samu drogu u društvu koje se stalno mijenja i kako naći razlike u definiciji s obzirom da se, kad spomenemo riječ droga u Zagrebu, u Amsterdamu i u New Yorku, percepcija je potpuno drugačija. A s obzirom da ste vi sociolog i bavite se i hrvatskim društvom, ali i širom razinom, gdje nalazite tu koji su sve problemi kojima se susrećete, ali kako bi vi i definirali droge? Pa, u osnovi, da, ja mislim, može se reći da je to problematičan termin, ali nisam siguran koliko zapravo to na nekim državnim ili nacionalnim ili kulturnim razinama se može razlikovati, pa da to sad ovdje znači jedno, u Amsterdamu drugo, u nekoj trećoj zemlji nešto treće, nego onako, mene to više na taj način zanimalo i općenito, kada se taj sam termin koristi, on može biti problematičan zbog toga što ima neke višestruke implikacije u značenju i u osnovi često puta označava naprosto neku skupinu supstancija koje zauzimaju međuprostor u onoj klasičnoj podjeli na hranu i lijekove, koje nisu niti jedno niti drugo, ali zapravo ih ljudi često puta konzumiraju, ono što je meni barem interesantno, iz užitka. S druge strane, istovremeno taj termin se koristi da bi se često puta uputilo na djelatni sastojak u tim produktima koje mi konzumiramo i s treće strane zapravo često puta se koristi da bi se njime označilo recimo konkretan produkt s obzirom na recimo nekakvo njegovo marketinško ispoljavanje ili s obzirom na neki ulični naziv. Da pojasnim primjerice, kad kažete droga, onda zapravo u to upadaju i duhan, i nikotin, i ne znam, filter 57 ili nešto škija. Ili recimo kad govorimo o čaju, onda je to i čaj, i tein, i kolega je malo prije sa mnom pio zeleni čaj. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je zapravo koja, ja mislim, onako u jako velikoj mjeri prevazilazi te neke nacionalne granice, jer to je da zapravo svako društvo na neki način određuje s obzirom na neke svoje kulturne specifičnosti
one supstancije koje se unutar tog društva mogu konzumirati, koje to društvo odobrava, na neki način i promovira, sastavni su dio kulture, duboko su integrirane u to društvo i najčešće za takve supstance ne koristi taj termin droga, odnosno obično se misli da one nisu droga. A s druge strane, sve one supstance koje se ne uklapaju, koje se na neki način proskribiraju, jednostavno korisnici se često puta nalaze u dosta nezgodnim situacijama da su marginalizirani ili kriminalizirani i slično, onda se zapravo za taj set tvari koje se koristi taj termin droga. I to zapravo kad pogledate onda je jako teško u osnovi dati nekakvu objektivnu definiciju. Ja mislim nekako, ne znam, imao sam dosta prilike konzultirati neke, meni se čini relevantne historijske studije. U tom slučaju mi je nekako baš dok je o tome raspravljao ovaj historičar David Cartwright je rekao sa tim terminom ima jako mnogo problema, ali ako ništa drugo, barem je kratak. I onda zapravo ga možemo onako koristiti neovisno, možda ne toliko opterećeno ovim stvarima, ali ako smo tu u nekom području sociologije, historiografije, društvenih i humanističkih znanosti koje se onda baš tim fenomenom upotrebe znatno više bave, onda te terminološke stvari su dosta važne i u tom dijelu zapravo sve ovo o čemu mi sad govorimo je interesantno. Zato sam i počela s tom terminologijom. Raspravljali smo među studentima kako je zapravo ta normativna odrednica strašno zanimljiva. Ako pogledate, opijum, kokain, heroin su korišteni u vojne, u prehrambene svrhe. I to još do nedavno. Tako da, zato sam htjela početi s tom nekakvom geografskom i kulturnom odrednicom, s obzirom da ako se upoznajemo s tom tematikom, vrlo je teško, vrlo je sklizak teren kod definicije same droge. Kako objasniti da u jednoj kulturi nešto što je prihvaćeno kao dio svakodnevnog bivanja, kao što je nikotin ili tein ili kofein, je u drugoj kulturi jedna snažna supstanca uz koju se vežu negativne osjećaje. Tako da smatram, htjela sam to s vama porazgovarati koliko je ta kulturna odrednica bitna u samoj definiciji droga. Pa iskreno rečeno nisam siguran na što točno mislite, ali u svom slučaju ono što me prvo asociralo dok ste vi govorili je bilo da sam prije par dana pročitao u novinama kako je Makedonija bila jedan od najvećih svjetskih proizvođača opijuma u prvoj polovici 20. stoljeća između dva svjetska rata, što je inače zapravo znao sam općenito da se dolje proizvodio opijum. Ovdje u novinama piše da se proizvodio i heroin, što nisam siguran, može biti, a istovremeno me izasociralo i na to da je zapravo između ostalog i bivša Jugoslavija, ona bivša Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija bila treća svjetska sila na planu proizvodnje konoplje. Što s druge strane, onda kad sam malo po tome čeprkao, u osnovi, barem ako govorimo u granicama Hrvatske, faktički sve od Slavonije preko Zagorja, pa Istre i Dalmacije dolje do juga, je taj uzgoj bio dugo vremena prisutan i ono što je dosta zapravo u svemu tome zanimljivo je da je to što ta država, zemlja bila treći svjetski proizvođač konoplje, zapravo možda i nije nekakav u ekonomskom smislu pozitivan pokazatelj, jer to je obično bila uvijek radno intenzivna proizvodnja o bilo čemu drugome. Ali sad sam malo više skrenuo sa strane. Nije važno ono što zapravo mislim da ako ja otprilike mogu onako dobro shvatiti što ste me pitali, da zapravo jedino što bi mogao kazati i kao sociolog koji se time bavi je da bi trebali izbjeći, i sad ja to možda, ovo je namijenjeno široj publici, a ja ipak onako govorim kao sociolog, ipak u sociologiji možda previše patimo od jednog problema kronocentričnosti, a to je da smo zapravo u jako velikoj mjeri možda i previše usmjereni isključivo ili fokusirani na sadašnjost i zaboravljamo i u nekom užem, stručnom, teoretskom smislu doprinose koji su se razvijali prije, ali istovremeno i na planu objašnjenja društvenih fenomena gubimo tu historijsku perspektivu, pa zapravo ono što bi se reklo otkrivamo Ameriku s obzirom na neke stvari 500 godina nakon što je ona
već postoji kao, ne znam, i kontinent, i država, i zemlja, i kako god hoćete. Tako da, u osnovi što hoću kazati, dosta tih supstanci ili tvari, droga, kako god hoćete, bile one legalne ili ilegalne, nije važno, su prošle neku liniju razvoja i na ovim evropskim prostorima. Primjerice, ako vi govorite, ja kad sam se time bavio, onda sam imao priliku uopće upoznati se sa tom činjenicom da je zapravo nekakav svijet psihoaktivnih tvari na evropskom kontinentu od prapovijesnih vremena zapravo bio poprilično skroman, da ste imali svega nekoliko tih droga ili tvari koje su tu, da tako kažem, domaće, baš su vuku porijeklo iz ovih evropskih krajeva. Naravno, alkohol je jedno od njih, a ono što možda ljudi i ne znaju toliko mnogo, evo, malo prije smo spomenuli, nije ta proizvodnja opijuma u Makedoniji pala s neba, nego očito ima neku povijesnu tradiciju. Kad gledate zapravo od drevnih antičkih vremena, od neolita pa nadalje, neki nalazi govore o tome da je zapravo opijum tu u terminima neke materije medike, znači nekakvog, kako bih rekao, javnog znanja o tome kako se u terapeutske svrhe može nešto koristiti. On je tu, znači, od početka, da bi se negdje tek tamo kroz prvi milenij, znači kroz dugo razdoblje, počeo polako seliti na istok, ovdje blijediti, onako pomalo se marginalizirati, doći na rub nekakve dominantne kulture u srednjem vijeku, često puta u velikoj opasnosti na planu i uzgoja, i proizvodnje, i bavljenja, i tako dalje, što je za sobom vuklo i gubitak znanja. Znači, jednostavno, kao što, recimo, ovaj primjer sa konopljom, mi danas otkrivamo na koji način se zapravo, koja su to znanja može biti potrebna da bi se uzgojila konoplja, kako bi kazao, uznapredovala je tehnologija koja je dosta bila važna na planu prerade i slično. Međutim, ono što je bitno i poglavito u ovom dijelu kada govorimo o tome kada se droge pojavljuju, kakve učinke imaju, kako se koriste, kako njihova upotreba raste i tako dalje, zapravo smo kronocentrični. Zapravo zaboravljamo ili možda ne vodimo računa da bi dobro bilo se pozabaviti historiografskim studijama koje imaju, iz kojih jako možemo mnogo naučiti i zapravo jednostavno istražiti vlastitu povijest ili recimo makar na lokalnoj razini ili na šire evropskoj i tako dalje i shvatiti da recimo jedan dobar dio supstanci da imate recimo može biti tako, da tako kažem, recimo 2-3 vrste droga koje su tu oduvijek, poput, ne znam, opijuma, alkohola i kanabisa, da zapravo ste kroz to čitavo vrijeme imali jedan set tvari koje su uvijek egzistirale od antičkih vremena u nekoj, da tako velim, zoni sumraka između narodne religije i vještičarenja i sličnih stvari, magije i slično, i koje su zapravo vrlo diskutabilne bile na planu upotrebe, koje su uvijek bile na granici nekog otrova, koji zapravo je pitanje koliko te stvari mogu biti upotrebljive, govorimo o bunici ili mandragori ili jediću ili nekim sličnim stvarima, a da zapravo tek sa rastom moderne, sa znači širenjem evropskih imperijalnih sila na nove prostore, zapravo se počinje upoznavati puno širi spektar psihoaktivnih tvari koji onda na kraju rezultira jednim osnovnim obrascem, ako tako mogu sažeti ovo vaše pitanje, koje gdje onda zapravo imamo da su se prihvatile i brzo akomodirale, europeizirale zapravo one tvari koje možemo zahvatiti terminom blagi stimulansi. Kava, čak i čokolada, duhan recimo i neke slične stvari. Ove druge su dugo vremena, poput primjerice kokaina, odnosno koke i tako dalje. Problem sa transportom bio jako velik. Ali kao i kasnije, kad je u 19. stoljeću uznapredovala medicina, te danas poznate teže droge su bile od početka interesantne, sve su bile legalne, bile su interesantne na planu liječenja. Uskoj populaciji ljudi su bile dostupne. Da, bile su dostupne, znači
širokoj populaciji. Znači, ono što bi se reklo over the counter drugs. Znači, da ste mogli u nekakvom obližnjem dućanu, kako bi to rekao, kvazi apoteka, recimo, kakve su egzistirale po i većim i manjim gradovima, mogli nabaviti razne pripravke u kojima je bilo opijuma i tako dalje. Tako da su to jednostavno stvari koje su uvijek razmatrane kasnije kroz epohu moderne u terminima nekakve upotrebe na planu liječenja, ali uvijek su praćene upotrebom iz užitka i onog trenutka kada bi izašle iz okvira kontrole u smislu ove medicinske upotrebe nastajali su problemi. Od duhana pa kasnije sa kokom, odnosno kokainom i tako dalje. To su zapravo stvari koje i općenito sve nove supstance kako su se razvijale može biti do ovih novih psihoaktivnih supstanci koje onda nisu toliko, koliko god opet u tom smislu farmaceutska industrija svakako uvijek istražuje neke nove spojeve u smislu unapređivanja moguće ove medicinske upotrebe. Ali opći nekakav obrazac je da se prvo razmatra mogućnost medicinske upotrebe. A medicinari, liječnici u svemu nađu nešto i pozitivno i nešto negativno, znate, tako da, ali ono što je... Rekli ste o tom obrascu, međutim, ja bi se dotakla jednog podatka na koji smo naišli, da se nalazimo ne samo u epidemiji koronavirusa, nego u epidemiji korištenja kokaina, da je Europska agencija za lijekove zapravo otkrila u prošle godine 46 novih vrsta droga na tržištu, znači da to tržište buja, da stalno dolazi do, kako ste vi rekli, zapravo krivog korištenja određenih stvari i u medicinske i u svrhu uživanja. Pa me zanima kako bi kao sociolog povezali tu epidemiju novih droga, stalnog bujanja tržišta s možda nekakvim, ne znam, konzumerizmom današnjice ili stalno tržište koje se sve teže kontrolira. Ne znam da li se sjećate prije par godina kad sam ja bila mlada. Još ste mladi. Mislim, kad sam bila još mlađa. Dobro, kad sam bila mlađa. Onda je bilo moguće na određenim mjestima kupiti one određene kemijske, sintetske droge dok se nisu povukle. Tako da čini se da to tržište uvijek nekako nađe svoj put i da se zaista suočavamo s određenom epidemijom bujanja. Pa ne znam, s obzirom na vaše iskustvo, kako to pratite? Pa kako pratim? Evo sad mogu bi opet širiti priču jako mnogo. Mislim za početak, evo, kazao bi da kroz napredak medicine i znanosti kroz 19. stoljeće, pa onda da ajde makar uzmemo kao nekakvu startnu poziciju početak 20. stoljeća, zapravo čitavo 20. stoljeće svjedoči pojavi nekih novih droga. Mislim, dovoljno je primjerice spomenuti LSD koji je sintetiziran sasvim slučajno 1943. godine, da bi kroz narednih nekih 20 godina zapravo našao svoje mjesto u nekoj široj mladenačkoj kontrakulturi ili općenito kulturi, što gotovo i u sociologiji izvan nje značilo. Da je recimo negdje tijekom 80. godina onako prvo u nekim malim subkulturama i nekim posvećenim zajednicama se identificirao ekstazi kao jedna sasvim nova droga. Koliko god one opet vuku nekakav trag na slične prirodne droge, odnosno biljke jednostavno koje imaju u sebi te djelatne sastojke i već dugo vremena su ispitivane, ali su sada onako faktički prvi put sintetizirane onako potpuno neovisno o svom biljnom podrijetlu. Početkom 90-ih isto tako se pojavljuju neke nove i ono što se kroz 2000-te postupno počelo etablirati da bi se negdje od 2010. ako tako mogu, makar okvirno dati nekakav timeline, ispostavilo kao veliki problem koji je, ja mislim, kulminirao tako negdje 2015. 16. pa onda opet malo je neko opadanje, su te takozvane nove psihoaktivne supstance koje su jednostavno, koje svjedoče jednostavno o sposobnosti svih onih zainteresiranih za proizvodnju i trgovinu ilegalnim tvarima
da vrlo jednostavno u svojim laboratorijima diljem svijeta, od Hrvatske preko Poljske i Sjedinjenih Američkih Država do Kine, nije bitno uopće gdje, sitnim izmjenama u molekulama, u njihovom sadržaju, proizvede supstance koje izmiču ovim oficijalnim klasifikacijama koje jednostavno sistematiziraju što je dozvoljeno, što nije. Tu dolazimo do bitnog pitanja. Ali ono što ste, ako mogu jednostavno se završiti, dakle, ono što je zapravo karakteristično, ono što mi znamo danas kroz tih 20 godina iskustva, da u osnovi najveći dio tih novih psihoaktivnih supstanci jednostavno služi kao neka vrsta zamjene za tradicionalne vrste droga koje su zabranjene i koje se dobrim dijelom nalaze u području ilegalnosti. I u tom dijelu mi možemo danas zapravo govoriti o sintetičkim kanabinoidima, sintetičkim opioidima i katinonima, znači koji onda jednostavno oponašaju učinke onih već etabliranih droga. Kanabinoidi oponašaju učinke marihuane, katinoni ovih stimulansa, opioidi ovih opijata. Tako da jednostavno se tu sada situacija i na neki način postala je znatno složenija. U nekim elementima ste dobili zapravo čak i neku varijantu legalne zamjene za nešto što je poznato od prije, ali je zabranjeno. Čitavo područje je izuzetno problematično upravo zbog toga što se na tržištu nalazi sve i svašta, poprilično neprovjereno. Prodaje se pod različitim nazivima, a iz naše sociološke perspektive onako otvara prostor za pitanje pravnog statusa ovih etabliranih droga, jer zapravo najveći dio tih novih tvari oponaša ove. Znači u tom kontekstu zapravo nas to opet vraća pitanju kakav je status ovih etabliranih droga. Znači dok god klinci, ne znam, iz znatiželje ili nekakvog bunta ili jednostavno linije manjeg otpora ili kako god hoćete, zna da s jedne strane riskira susret sa policajcem koji će mu onako odrapiti kaznu, još će ga poslati godinu dana tamo da ide kod nekakvog, ne znam, referenta koji će se mora stalno testirati, imat će doma problema sa roditeljima, isto tako u školi i slično. A s druge strane ima tu neku vrstu legalne zamjene koje može kupiti, koja je doduše vrlo neprovjerena i može imati kojekakve učinke i tako dalje. U osnovi, ono što ja znam je da zapravo je na razini i Europe i Hrvatske upotreba tih novih psihoaktivnih supstanci je bila uvijek na jako, jako niskim nekim postocima. Dakle, to je nešto što često puta, ako predstavlja problem, onda to nije problem u onom klasičnom epidemiološkom smislu, aha, sad je došlo, ljudi su počeli jako mnogo koristiti i tako dalje, nego bi se zapravo trebalo više fokusirati na neke ciljane društvene kategorije, znači skupine unutar kojih to može proizvesti problem, pa onda možemo govoriti, ne znam, o ljudima, recimo možemo govoriti o noćnoj ekonomiji, dakle o posjetiteljima klubova, redovnim posjetiteljima klubova, među njima može doći do problema, možemo govoriti o recimo ljudima koji injektiraju droge, među njima zapravo tu može biti problema, možemo govoriti o nekim specifičnim kategorijama na planu seksualne orijentacije, hoćemo govoriti o gej populaciji, što je sad ovisno nekakav politički korektan termin, mi ćemo govoriti muškarci koji stupaju u seksualne odnose sa muškarcima, nije važno, ali u svakom slučaju su to neki, kako bi rekao, neke kategorije gdje bi se sad po pitanju nekakvog istraživanja i dobivanja nekih valjanih informacija trebalo možda više usmjeriti. A ono generalno, dakle, pokazalo se da normativni sustav kontinuirano kaska za proizvodnjom novih. Znači, jednostavno kroz jedno dugo razdoblje i sigurno nekih 10 godina, znači normativni sustav funkcionira, aha, sad smo evidentirali sve novo na tržištu, sad ćemo to uklopiti, onako kako oni uklope, tako se pojavi još puno više novih i tako dalje.
I u osnovi to je, ja mislim, tako negdje 2015. 16. kulminiralo da bi se onda zapravo pomalo smirilo. Postojala je onako, kako bi rekao, to je bilo onako poprilično medijski eksponirano. Uvijek imate u društvima to studenti koji su slušali, kolegi koje ovdje držim, to je sigurno njima nekako poznati koncept. Znači imate te neke moralne poduzetnike, uvijek neke ljude koji imaju određeni društveni status i koji su zapravo zainteresirani za promociju nekog problema kojeg treba riješiti i koji onda zapravo u javnosti govore da taj problem može biti puno veći nego što doista je. Poglavito kad je to doista protkano nekim problematičnim ishodima, bilo da je to, ne znam, smrtni ishod ili ne, ali ako gledamo generalno, to nije bio tako veliki problem kao što se neko vrijeme, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire govorilo. Znači tu onako, mislim, mi sociolozi možda trebamo spustiti loptu na zemlju, što bi se reklo, i malo trezveno dati neke informacije. Možda je to bio neki jaki alarm, jer ja se sjećam prije par godina da su mediji brujili da se u Zagrebu po glavi stanovnika nadprosječno visoko konzumira kokain. I to je sad recentno, ne znam za prije nekoliko godina, ali sad prije 2-3 godine. Sjećam da su počeli ti medijski natpisi da je Zagreb zapravo tu skočio i kao glavni grad Hrvatske iznad prosjeka Europe po količini konzumacije kokaina i po učestalosti populacije. To je sad, zadnjih 6 mjeseci, zapravo priča koja se počinje opet onako malo više, ne malo nego i puno više promovirati. Ona je, ne može se reći da nije tako. Međutim, jedino što mislim da u tom dijelu s jedne strane Zagreb trebamo promatrati kao dio šireg europskog područja unutar kojeg potražnja za kokainom je doista velika i taj zakon ponude i potražnje jednostavno funkcionira i na različitim historijskim nekim primjerima možemo vidjeti da ga je jako teško izmiriti da bi se recimo jednostavno neke ti brojevi, te cifre, postoci i tako dalje da bi se spustili i da bi opet kokain dugo vremena je bio droga koja nije bila u fokusu toliko mnogo na planu korištenja. Međutim, onako kako je postupno rasla i ponuda i potražnja, onda u tom kontekstu zapravo ja mislim da Zagreb možemo gledati kao nešto što je zapravo ne odudara uopće u odnosu na sve veće evropske gradove ili urbane centre. Da se malo vratimo na selo zgrada, kad ste spomenuli konoplju. Ja sam često znala čuti u javnom diskursu u medijima da govore da zapravo jedini spas, odnosno jedan od rijetkih načina za spasiti Slavoniju, odnosno ekonomski ju revitalizirati, je baciti se na sadnju konoplje i da bi to kao nekakav turistički boost, odnosno turistički poguranac hrvatskoj ekonomiji donio ogromne benefite. Isto se govorilo, to je bilo isto prije par godina stalno na tapeti, nekakva lijeva oporba je tad gurala taj zakon o legalizaciji. S obzirom da ste vi stručnjak u tom području i kad uzmete sve faktore na okup, šta mislite o percepciji, o legalizaciji i o korištenju iste u ekonomske svrhe? Pa u osnovi ja nisam ljubitelj jednostavnih rješenja za složene probleme. Evo, to je ono najjednostavnije što bi ja tu sad mogao kazati. Normalno da bi jednostavno ljudima, svima koji se žele takvim poslom baviti, trebalo omogućiti da to mogu raditi na ravnopravan način kao i svi ljudi koji bi uzgajali bilo što drugo. Ali mi jako dobro znamo da i ljudi koji uzgajaju bilo što drugo, bio to kukuruz, pšenica ili ne znam što, su zapravo u jako velikim problemima i jako im je teško i u tom kontekstu nisam siguran, ni nemam ta znanja, ne mogu ja sad vama, ali nisam ako mogu iznijeti recimo kakav takav vlastiti stav, pomalo sam skeptičan, uz to da naravno svi oni koji ne možete ljudima, nema smisla ljudima zabraniti. Ali da to promoviramo kao, ne znam, nekakav, ja jedino što znam da je zbilja ta proizvodnja nekad za vrijeme Kraljevine Jugoslavije na ovim prostorima u Slavoniji isto tako bila jako velika, ali istovremeno, ne znam, Slavonija je bila
ja mislim, druga najnerazvijenija zemlja u Austro-Ugarskoj, pokrajina u ugarskom dijelu Austro-Ugarske monarhije, a Dalmacija je bila zadnja ili isto tako druga, predzadnja. Mislim, tako da, koliko god je onda zapravo ta bivša zemlja, Kraljevina Jugoslavije, bila treća na svijetu po proizvodnji konoplje, bila je jedna od najnerazvijenijih zemalja. Ok, ali to je bilo prije 100 godina. Što se do danas promijenilo, koji bi poticaji ljudima trebali, kako bi se oni mogli organizirati. I ja znam da danas dio ljudi doista u tom smislu ulaže jako velike napore i želi se baviti uzgojem konoplje. I u tom slučaju ih svakako treba potaknuti, ali da li bi se na tome trebala inzistirati nekakva šira ekonomska politika i poglavito sa svim onim natruhama turističkih benefita koji proizlaze ili koji su povezani recimo sa promocijom kanabisa općenito kao psihoaktivne droge, jer tako, konoplja kao industrijska konoplja sa turizmom može biti i nema baš toliko. Svi oni koji ga promoviraju ga u smislu onako im vjerojatno imaju na pameti Amsterdam. I zaboravljaju da je Amsterdam onako jedna zasebna cjelina koja funkcionira poprilično različito u odnosu na ostatak Nizozemske. Tako da u svakom slučaju stvari su dugoročne. Ja mogu govoriti o tome da je i legitimno promovirati drukčiji nekakav pravni status kanabisa s obzirom na medicinsku upotrebu, ali ono što mene u osnovi i kao sociologa i kao osobu najviše zanima, to je mogućnost legitimacije upotrebe iz užitka. A to je ona ključna stvar koja je zabranjena i koja zapravo u najvećem dijelu svih stvari o kojima mi ovdje razgovaramo se promatra kao nešto problematično. Kad će ljudi početi, koliko je ta droga danas jaka, koliko ima THC-a, šta je sa klincima u osnovnim i srednjim školama, koliko se spustila dobna granica i ne znam šta, koliko je porasla potrošnja, koje su potencijalne opasnosti i tako dalje, ali zapravo je uvijek fokus na toj upotrebi iz užitka. Čak smo mi uspjeli nešto krenuti, makar nekim putem, na planu te medicinske, koliko god i to može biti krivi termin, možda bi bolje bilo govoriti terapeutske i tako dalje, nije važno upotrebe. I tu je Hrvatska, ajde, može biti zahaklala makar temu, pa će se eventualno to sad dalje razvijati, poboljšavati, koliko god je to još uvijek, ali je makar otvoren prostor za tu diskusiju. Međutim, ova upotreba iz užitka, ona se promatra kao duboko problematična, a ja smatram da nju upravo treba legitimirati kao nešto što bi u najmanju ruku trebalo dekriminalizirati u potpunosti. I kad govorimo o dekriminalizaciji, onda mislim na odsustvo kazni. Jednostavno naći nekakav modus ili modalitet za uređenje upotrebe koja zapravo je još uvijek onako pod velikom i stigmom i nekom vrstom kriminalizacije, koliko god. Kaže se, nije kod nas kriminalizirana jer spada u prekršajnu praksu, u ovu domenu. Što to konkretno znači? To znači da vam neće otvoriti dosije, ali zapravo kad vas sa jednim jointom zatekne na ulici će vam zapravo odrapiti 5.000 kuna kazne, pa bili vi, ne znam, zaposlena osoba ili učenica srednje škole ili nezaposlena osoba ili tako šta, pa će vam onda ponuditi kao zamjenu da umjesto 5.000 kuna ako platiš odmah, onda će ti spustiti na 4 ili 3.800, a istovremeno ćeš dobiti, ne znam, godinu dana programa gdje ćeš ići kod nekog terapeuta dolje u Remetinec, gdje ćeš se sa njim morati savjetovati i svaki put nositi sa sobom test i rezultate testa i potvrđivati se i iznova i suočavati se sa tim da ti ne vjeruje, da te gleda onako skeptično, da si mu sumnjiv ili sumnjiva i da ti kaže dobro, ok, još nećemo dići šape sa tebe, nego ćemo te ostaviti dođi za mjesec dana sa novim testom da vidimo. Znači, ok, nije kriminalizirano, u okviru je prekršajne procedure, ali zapravo imaš jako mnogo komplikacija u životu i što si mlađi, taj je istovremeno uključuju mladi ljudi, učenici, studenti, dobrim dijelom su ekonomski ovisni, jel tako, nemaju svoje izvore zarade. Ja znam da dosta studenata radi, ali ok, čekaj da ta srednjoškolska populacija tu
dosta problema. Nastavnici ih marginaliziraju na neki način. Jednostavno, bio sam u situaciji da sudjelujem, da jednostavno idem, zanimalo me gledati po školama te sastanke o drogama općenito i onda ta razina stvaranja fame oko nekih stvari koje zapravo doista nisu toliko problematične i koje više zapravo isijavaju neke stereotipe i doslovce predrasude i učenicima i samim tvarima i tako dalje, netočne informacije, što god hoćete, i isto tako ta neka recepcija iz roditeljske perspektive, onda se zapravo, kad tako dođete, ono što bi se reklo, neka vrsta kvazi terenskog sociološkog rada, kad vidite doslovce koliko ljudi ne znaju, koliko još uvijek barataju tim terminima koji su obilježeni sustavom legalnosti. Ono što je legalno nije droga, ono što nije legalno to je droga i to je opasno i tako dalje. Tako općenito, vraćamo se na to kako zapravo raditi na nekoj perspektivi u kojoj će ta dekriminalizacija jednostavno malo više ojačati. Tu se upliče... Treba vremena za to, to ne ide preko noći. Slažem se, ali tu se upliče jedna škakljiva nota, a to je novac je taj koji pokreće svijet, jel? Pa bi tu se malo dotakla pitanja o utjecaju, jel, cijele farmaceutske industrije, ali i ekonomske baze današnjice na normativne odrednice droga. Mislim, ako pogledate, jel, tu strogu liniju, mnogi će reći da je to vrlo uvjetovano, jel, sa zaradama određenih silovnica. Pa koliko vi kad pratite taj proces, jel, definiranja droga, vidite tu ekonomsku bazu i mogućnost za zaradu, odnosno mogućnost eksploatacije ili zabrane u svrhu zarade? Nisam siguran koliko mogu ovako više hipotetički odgovoriti i reći, recimo, iz perspektive neke farmaceutske kompanije, vjerojatno bi bilo jako mnogo interesantno razmotriti i napraviti neku vrstu analize tržišta i u tom kontekstu bi vjerojatno analiza tržišta na planu upotrebe kanabisa pokazala da je legalizacija kanabisa zapravo potencijalno izuzetno interesantna stvar na planu profitabilnog djelovanja. U tom slučaju bi se vjerojatno farmaceutske kompanije interesirali i znam konkretno da jesu unazad već, ja ne znam, 40-50 godina su onako zaštitile neke nazive u slučaju da se kanabis legalizira, da onda mogu odmah zauzeti određenu nišu na tržištu sa proizvodima za koje postoji izuzetno velika potražnja. Oduvijek su bile zainteresirane i u tom dijelu nisam siguran koliko njima uopće, ne znam, kriminalizacija može biti u korist. Uvijek su bile zainteresirane. Pa kažu često da njima kriminalizacija ide u korist, jer da se konoplja može saditi, da se su određene supstance dostupnije populaciji, ne bi bili toliko ovisni o farmaceutskoj industriji. To je ta nota koja se uvijek spominje. Gledajte, s druge strane, njima je interesantno, pa mislim, ko bi zakupio najveće površine za proizvodnju? Da, istina. To je dvostrana priča. I ono što znamo, barem iz nekih povijesnih pregleda, gledajte, heroin, heroiš je recimo zapravo termin koji je tvrtka Bayer izmislila, jer je zapravo smatrala da se radi o potencijalno izuzetno kvalitetnom i dobrom lijeku za liječenje, ne znam, nekih oblika respiratornih poteškoća i sličnih bolesti. Tako da, i onda se zapravo ispostavilo da je to onako puno veći problem nego što je zapravo se na početku mislilo, pa se kasnije od toga odustalo. Slično je bilo sa kokainom. Ja vam velim, uvijek je taj medicinski interes u planu kako se nešto može iskoristiti i u tom smislu taj nekakav liječnički, medicinski interes ide s jedne strane za tim da se osmisli nešto što ljudima zbilja može pomoći, ali taj medicinski interes je isto tako praćen rastom i farmaceutske industrije, ali tako? Znači, ona je ključna industrija na tom području djelovanja i ona je uvijek se pokazala onako, uvijek je zapravo, što je istina je, općenito, droge su uvijek bile lukrativna roba. Uvijek su bile jako mnogo interesantne na različitim područjima
ili oblicima ekonomskog djelovanja. Od proizvodnje, prerade, potrošnje, prodaje, trgovine, svega. Već ste bili spomenuli i klince, koji su nekako, kad se uvijek spomene droga, uvijek tu dolaze često i tinejdžeri. Kao populacija, odnosno dobna skupina koja je najpodložnija utjecaju. Pa mene zanima što mislite što se može napraviti u budućim godinama za bolju, ne samo bolju kontrolu, jer nije kontrola po meni rješenje, nego za podizanje razine svijesti i za bolje osvješćivanje određenih stvari u toj dobnoj skupini. Pa, ne znam sad, ne znam kako ne kompliciram. U principu ja mislim da bi trebalo dati kvalitetne demistificirane informacije, to je za početak, općenito. Trebalo bi dekriminalizirati jer naravno da je najdostupnija droga koja se najviše isprobava i koja se koristi je kanabis. Znači marihuana, hašiša nema tu sad nešto mnogo, ali općenito, dakle, kanabis u toj fazi eksperimentiranja. I ono što mi danas znamo, naime, da kroz desetljeća i desetljeća istraživanja da imate tu neku krivulju vezanu za dobne uzraste koja kaže da otprilike donekle slično, postoje neke razlike, ali ono u svakom slučaju raste negdje do otprilike od tamo negdje 14. do 20. 21. godine, kada je riječ o kanabisu, poglavito i o alkoholu, koji zapravo je za djecu isto tako, odnosno zabranjena je prodaja tako alkoholnih proizvoda i duhanskih proizvoda mlađima od koliko? Od 18 godina ili 16, ne znam. Ovisi od države i društva. Ok, ali zapravo i u jednom i u drugom i u trećem slučaju zapravo ona jako, jako mnogo raste, pri čemu onda zapravo, s obzirom da je to, da mi živimo u kulturi alkohola, onda zapravo njegova upotreba kroz naredna desetljeća, tamo negdje do 60. godine, lagano opada i onda kad, ne znam, u prosjeku nekom nakon 60. godine dolazi do naglog pada. A sa ovim ilegalnim stvarima, poglavito sa marihuanom, ona raste onako slično otprilike do negdje 20, sad tu razlika godinu, dvije gdje prije doživljava onaj svoj vrhunac i nakon toga naglije pada tamo negdje do 30. godine i onda se stabilizira u terminima nekakve povremena. To je nešto, mislim, mi moramo biti svjesni da se ti obrasci mijenjaju. Otprilike se općenito upotreba droga inače, a poglavito tako kanabisa, najviše vezivala uz nekakvo mladenačko eksperimentiranje, bunt i slične stvari. Međutim, mislim, jednostavno kategorija mladih se uopće definirala, uspostavila nakon Drugog svjetskog rata, kada je došlo do, ne znam, tog velikog nekakvog preobražaja u razvijenim industrijskim zemljama, kada je, ne znam, hrpa djece, znači, prestala ulaziti odmah sa 14 godina u svijet odraslih, nego se nastavila školovati kroz zapravo to jednostavno došlo u situaciju produljenog odrastanja. Kroz to produljeno odrastanje, naravno, da su počeli propitivati taj svijet odraslih kojeg su trebali malo preuzeti i onda zapravo između ostalog se i tako su se stvari poklopile, tu se negdje i pojavila ta velika znatiželja za psihoaktivnim tvarima, između ostalog poglavito za marihuanu, koja je tamo negdje od 50-ih, 60-ih godina. Znači, kad se marihuana, onako baš kao marihuana javlja u Hrvatskoj 80-ih godina kao nekakav konkretan proizvod, čak se opijum prije koristio u Hrvatskoj i hašiš nego marihuana. A ljudi koji su 80-ih godina počinjali koristiti marihuanu i koji su izražavali na tom planu interes, zapravo su već znali da je ona opjevana u cijelom tom svijetu rock glazbe i mladenačke nekakve pop kulture i tako dalje, u toliko mnogo slučajeva i imali su nekakve već konkretne informacije bez da su je probali, pa su tek kasnije u to ulazili. Ali u svakom slučaju, što hoću reći, zapravo oni koji su nekad bili malo mladi ljudi, eksperimentirali iz bunta i tako dalje, možda su danas ljudi koji
konzumiraju u svojim srednjim godinama i više. Tako da se tu stvari jednostavno na neki način, jednostavno po pitanju one krivulje koje sam spomenuo, kada to ona opada i tako dalje, može biti mijenjaju vremenom, ali u svakom slučaju ova linija uzlazna, tu negdje od rane tinejdžerske dobi, je nagla i u tom kontekstu zapravo može biti bi trebalo raditi na nekim stvarima koje u ovom slučaju možda zvuče kao teška hereza ili ne znam što, ali naprosto možda shvatiti na primjerima drugih zemalja i drugih eksperimenata i općenito ne bojati se općenito eksperimentiranja sa različitim politikama na lokalnim, globalnim, državnim, kako god hoćete razinama, da se zapravo jednostavno čitava ta priča demistificira i da možda shvatimo da ako oni hoće koristiti, isprobati i može biti malo povremenije konzumirati, da ih nikakvim zabranama i teškim kaznama nećete spriječiti. Ali da je možda bolje naučiti, jer zapravo oni kontinuirano žive u jednom podvojenom svijetu, u svijetu službene kulture koja kaže veliko ne, i istovremeno ti ne daje apsolutno nikakve informacije kako sigurno konzumirati, a s druge strane su zapravo možda usmjereni isključivo na konzumentski svijet, koji će im dati neke informacije, možda korisne, možda manje korisne, kako god. Možda u tom smislu zapravo stvoriti neko okruženje za pametniju i sigurniju upotrebu, koliko god to velim zvučilo kao hereza. Znači kad uđeš negdje vani u nekakav klub, kupio si ekstazi zapravo na samom partiju, imaš čovjeka na ulazu koji stoji sa ovakvom kutijom i testira ti ekstazi koji, mislim, dođe policija, radi raciju u klubu i onda kaže svi vi koji konzumirate LSD, ekstazi, speed, marihuanu i nabrojen, ne brinite se ništa, tražimo heroin. Znači, mislim, to su stvari koje možda djeluju u ovim našim ili uvjetima, možda i grišim, možda i nije to tako, ali jednostavno djeluju onako kao nekakvo skrnavljenje ili nešto slično, nekih vrijednosti i tako dalje. Ali ja isto tako ipak više vjerujem da zapravo gledao sam svojim očima situacije klince, znači koji u Splitu tamo negdje početkom 90-ih idu srednjoškolci, idu kupiti idu kupiti joint, žele zapaliti, nešto se razvaliti i jednostavno, ne znam, provesti tu večer zajedno. I onda, kako je tada dolje bila relativno živa ta ulična scena, onda idu kod prvog dilera tamo negdje u kvartu ili po ulicama kojih će naći, dođu kod prvoga i on kaže, gledaj, nemam marihuanu, ali imam heroin, hoćeš heroin? I onda oni kažu, ne, nećemo heroin, ok. Pa onda odu kod druga, pa ovaj drugi kaže, gledaj, nemam ni ja, imam samo heroin, hoćeš heroin? Znači, mislim, ako mi sve stavljamo u isti koš, znači oni su tek kod četvrtog bili u situaciji da im ovaj kaže, imam nešto trave, evo ti hoćeš zapaliti. I košta toliko i toliko. Ali mi možemo računati da su mladi ljudi toliko, znači, onako čvrsti, koja je njihova osnovna namjera? Idemo se razvali večer. Prvog nema, drugog nema, pa ok, treći kaže, ok, daj mi heroin. Ponašat će se sukladno tržištu. A to su stvari koje onda su vezane i za tu regulativu i za općenito davanje nekih drugih informacija, demistificiranje, da možda to jednostavno i nije toliko interesantno, nije toliko privlačno. Što bi zapravo u cjelokupnoj toj priči sa upotrebom droga trebalo biti tako jako interesantno i privlačno? Što? Element, pa zapravo tajnosti i ne... Sve ono što okružuje, a zapravo kad sve to ogolite, onda bi zapravo se sve skupa svelo na učinke koje ljudi traže. Ljudi uvijek traže želene učinke. Zbog čega ljudi konzumiraju drogu? Zato što djeluju. Eto, zato ljudi konzumiraju droge. Dakle, jednostavno, ljudi tragaju za željenim učincima. Ali pitanje je koliko su naučeni, koliko se znaju čuvati i tako dalje. Koliko, ne znam, se zapravo po tom pitanju može puno toga napraviti mimo ove, recimo, neke striktno kriminalizirajuće orijentacije koja onako jednostavno ne ostavlja dovoljno prostora za to da se ljudima pomogne. Mislim, opet velim, ta jedna perspektiva harm reductiona, smanjenja štete se, znači, dugo vremena ne možete to tako preko noći promijeniti iz niza razloga, ali recimo jednostavno ta činjenica da ljudi koji su ovisni o heroinu, na primjer, mogu ići po zamjensku terapiju. Znači,
u tom slučaju je to podrazumijevalo pod broj 1 da se jednostavno njih prizna kao građane koji imaju neke probleme i kojima sad zapravo treba izaći u susret. Da onda zapravo dijelite šprice. Poznajte, to je trebalo vremena, to ne ide preko noći, znači, jer postoji međusobno povjerenje, obje su populacije u pitanju. I ova populacija koja nema povjerenja i ova druga koja se nalazi u problemu i koje sad neko nudi i sad ljudi gledaju sa sumnjom, gledaj, šta ti sad meni nudiš tu, istovremeno ćeš me registrirati, isto kako me registriraš dobit ćeš neke informacije o mene, ući ću u sustav, bit ću lakše dostupan u većem potencijalnoj situaciji za, ne znam, privođenja, hapšenja, zatvaranja ili ne znam šta, uvođenja u neke druge programe koje ne želim i tako dalje. Mislim, trebalo je dugo vremena i još uvijek nije to zaživjelo, kako bi rekao, onako u nekakvim idealnim okvirima, ali se razvija. Znači, krenulo je negdje onako nešto šire, znači mimo ove metadonske terapije kada je riječ o heroinu, negdje sredinom 90-ih je krenulo se sa tim programima zamjene igala i znači u okviru službenih institucija i u okviru nevladinog sektora koji se tu dosta angažirao. Šta još imamo? Imamo one sigurne sobe, dakle to je isto vjerojatno, znači onako djeluje kao, kako bi rekao, neka vrsta stvari o kojima se još uvijek ne želi razgovarati. A što je najvažnije, nije u ovom trenutku ni potpuno izvjesno kolika je njihova učinkovitost, ali pokušavalo se, velim, to se jednostavno eksperimentira se sa... Mi smo imali sad prije 3 mjeseca onako na sva velika zvona da je prva mula skinuta u Zagrebačkoj zračnoj luci. Znači osoba koja se naguta, recimo, vjerojatno zapakiranih paketića kokaina i koja ih onda šverca u Europu, tako, ide negdje avionskom linijom iz Južne Amerike i onda zapravo prođe carinu ovdje i jednostavno isprazni svoja crijeva u hotelskoj sobi kroz neko vrijeme i onda to stavi na tržište, za to biva nešto plaćena. Taj problem je, recimo, u nekim drugim zemljama dugo vremena već poznat i pokušavalo ga se riješiti na različite načine. Ispostavilo se da su to zapravo ljudi koji su u problemima, ekonomskim problemima, kad se odlučuju na takve korake. Mislim, oni će, ne znam, u osnovi biti bijedno plaćeni, ali njima je taj novac koji će za taj oblik krijumčarenja, jednokratnog krijumčarenja, dobiti jako važan u tom trenutku da bi jednostavno preživjeli oni i njihove obitelji negdje u tim zemljama Srednje ili Južne Amerike. I ono što ja znam je recimo da je problem već negdje početkom 2000-ih u Nizozemskoj uočen na taj način da je zapravo dobar dio letova iz Srednje Amerike, da je u njemu bilo više putnika koji su u sebi nešto švercali nego onih pravih putnika koji su iz bilo kojih drugih razloga išli. I onda se zapravo došlo do zaključka da te ljude uopće nema smisla hapsiti, nema ih smisla zatvarati. To su ljudi u problemima. Napokon puniš zatvore sa ljudima s kojima ništa nećeš riješiti, koji zapravo jednostavno imaju neku, mislim da tako kažem, neku ekonomsku ili financijsku opciju u tom krijumčarenju da riješe svoju tešku situaciju privremeno. I onda su shvatili da zapravo ih je najbolje odmah vratiti natrag, bez ikakvog procesuiranja, ništa zapravo. Jednostavno na taj način se, znači nekakvim zatvaranjem, procesuiranjem, suđenjem, dugačkim postupcima, velikom pričom oko svega toga, zapravo se ništa ne rješava, nego se zapravo još više komplicira. Tako je otprilike za niz drugih stvari jednostavno rasteretiti. U osnovi, gledajte, dobar dio tih nadležnih službi i općenito struka funkcioniraju na dvostruki način. Službeno su protiv najvećeg dijela stvari vezanih za nekakvo olakšanje, uvijek slijede službena izvješća, ne znam, svojih međunarodnih organizacija, nadređenih službi i tako dalje. Neformalno zapravo su puno mekši i sad u tom smislu mislim da svakako treba, mislim prije svega na službe, ne znam, poput policije ili liječničke i slične, koje zapravo iz prve ruke te stvari vide i dobrim dijelom
mislim, rade zbilja težak posao, ali kontinuirano su tu negdje u raskoraku između službenog i neslužbenog. Evo, u službenom dijelu su zapravo onako strogo rigorozni, u neslužbenom dijelu već se može počuti puno pomirljivije i nekako manje opterećene stavove i mišljenja. Slažem se sa svime što ste rekli. Ja bih još ogolila možda jedan hrvatski problem koji je ovako prisutan u našoj kulturi, to je problem definiranja alkohola kao droge. Imali smo prvi gost u ovom podcastu, nam je bio profesor Brezovac, s kojim smo baš razgovarali, on se bavi sociologijom konzumacije alkohola. I on kaže da je to isto, ovo što ste vi rekli, raskorak između onog što je definirano i onog što je u praksi, jer popit gemišt ili 2 nakon ručka u Zagorju nije problem alkohola, nego je to kulturna norma. Međutim, na ovim našim prostorima, ja ne znam koliko ste se često susreli s tim, ali rijetko će ko definirati alkohol kao drogu. Jel? Alkohol, bez obzira na preveliku konzumaciju, se ne stavlja u tu kategoriju i sami se definiramo kao društvo gdje je alkohol sve prisutan. Pa kako vi vidite budućnost te konzumacije alkohola s obzirom da li slijedi i njoj jedna kriminalizacija ili je cilj ostaviti to kao dio, s obzirom da znamo koliko to obiteljskog nasilja i nasilja uopće povlači, a da li potpuna kriminalizacija će napraviti kontraefekt? Pa mislim da svakako da je to besmisleno i da se čak i pokuša ne bi prošlo, nema šanse. Zapravo alkohol je duboko ukorijenjen od euharistije, je li tako? Mislim, onako je onog misnog vina i slično. I okej, mislim, opet je stvar u tome da vjerojatno treba jako mnogo raditi na tome kako da ljudi usvoje neke obrasce konzumacije alkohola koji su u najmanju ruku podnošljivi, a da nemamo toliko mnogo problema s tim da ja zbilja ne znam o tome, ne mogu vam tvrditi koliki su problemi u Hrvatskoj sa upotrebom alkohola. Imao sam prilike razgovarati sa ljudima koji se bave alkoholičarima, s tim da i tu imate tu situaciju, oni pretežno vide alkoholičare pa onda i smatraju da je problem toliko mnogo velik i to nisu bezazlene stvari i jednostavno, koliko znam, da jako teško rješavati kad baš dođe do tog nekog oblika ovisnosti, ali da se može. A treba raditi dugo, mislim, mi uvijek, prije smo govorili u kontekstu nekih drugih stvari, općenito mi živimo u vremenima kad bismo najsretniji bili da nam se serviraju recepti pomoću kojih ćemo riješiti neke probleme, ali to tako ne funkcionira. Da, mi trebamo se tim stvarima baviti, trebamo otpustiti na neki način neke kočnice i jednostavno shvatiti da se stvari ne rješavaju preko noći, da treba jako dugo vremena, da se lako zaboravlja. Da se lako zaboravlja nešto što se nekad prije naučilo. Ja vam mogu dati, spomenuli smo primjer kokaina. Kokain je u drugoj polovici 19. stoljeća bio legalan primjer iz SAD-a i baš se dobro uklapao negdje znači, u one klasične liberalne ili vrijednosti klasičnog liberalizma. Mi danas govorimo o neoliberalnim. Otkud šta znači taj prefiks neo? Znači, jednostavno se radi o nekom obliku obrasca koji, nije u potpunosti isti kao što je bio dominantan kroz nekih 250 godina, od 18. do početka 20. stoljeća. Nekako je modificiran, ali u nekim osnovnim obrascima se može prepoznati danas kao srodan. U svakom slučaju, u neke vrijednosti, poglavito u SAD-u koje su tada bile dominantne vrijednosti, ne znam, uspjeha, neke vrijednosti, kako bih rekao, samokontrole i tako dalje, zapravo su korištene na planu promocije upotrebe kokaina. Dakle, kada se pojavio kao legalna supstanca. Sad, ako vi povučete paralelu pa kažete koje su to vrijednosti koje su danas dominantne, o čemu trubi pola Hrvatske, govori o izvrsnosti, tako? Govori o tome da trebamo biti kompetitivni, govori da trebamo biti uspješni, da trebamo imati kontrolu nad sobom, brini o sebi i tako dalje, na čitavom nizu, recimo, stvari. Pa gledajte, pa mislim, to su stvari koje su se
povezivale sa upotrebom kokaina i onda zapravo su korištene u njegovoj promociji dok se nije shvatilo da je došlo do tako velikih problema za koje se nije znalo kako ih se uopće riješiti. A riješio ih je zapravo dobrim dijelom Prvi svjetski rat, kada su prekinute rute, kada vi imate to da su zapravo neke evropske zemlje bile veliki proizvođači, možda među najvećim proizvođačima kokaina na svijetu i to ne u ovim tradicionalnim područjima kao što je Južna Amerika, poput Kolumbije, Meksika i tako dalje, nego upravo na drugom dijelu svijeta, u svojim bivšim kolonijama poput Jave. Pa su državne tvrtke proizvodile kokain koji se distribuirao gdje? U Europi i u tada razvijenom svijetu i vremenom počeo stvarati toliko velike probleme da je zapravo se nije znalo kako to više riješiti. Sama zabrana zapravo se pokazala kao nedostatno rješenje, ali je sve u jako velikoj mjeri prekinuto ratom. I onda imate taj proces sjedanja zapravo čitave priče je potrajao negdje sve do sredine 20. do početka 30. godina i onda je tu, znači ono što od toga smo i počeli, ta kronocentričnost, ta nesposobnost da se zapravo pozabavimo i historiografskim nalazima, da naučimo nešto iz prošlih događanja i tako dalje, onda ih je David Masto, američki jedan povjesničar, sažeo upravo u jedan obrazac gdje on kaže zapravo sve ono što se naučilo kroz mukotrpno relativno iskustvo sa kokainom, kroz tih nekih prvih 30 godina njegove legalnosti i zabrane, onog trenutka kada je njegova upotreba jako mnogo opala, postala faktički beznačajna, sve se zaboravilo negdje do početka 70-ih. I 70-ih godina kad se on ponovno počeo javljati na američkom tržištu, opet se startalo iz početka, od nule, da zapravo nije postojalo više ono, nije postojalo sjećanje, nije bila neke kolektivne memorije. On kaže, prva generacija uvijek splaća najskuplju cijenu. Druga generacija prva generacija uči na vlastitim greškama. Druga generacija uči na vlastitim greškama i na iskustvu prve generacije. Treća generacija već ima nešto više iskustva. Onda dolazi do prekida od 40 godina. Sve se zaboravi. I onda 70. kad se javi, kreće se opet ispoživati. Opet prva generacija kako uči? Uči kroz svoje greške, kroz mukotrpno iskustvo, kroz velike probleme i tako dalje. Tako da, zapravo, ja mislim sa svim tim stvarima možda nekako jednostavno onako raditi na vlastitoj memoriji, na nekom sjećanju, na nekom upoznatošću sa stvarima koje su se dešavale prije i eventualno vidjeti šta u njima može biti poučno. A to, velim, nije samo problem niti sociologije, nego općenito, poglavito društvene politike. Ona je potpuno slijepa za nekakvu tu, kako bih rekao, diakronijsku perspektivu. Tako da, eto, tu se stvari potpuno su nedorečene. U jako velikoj mjeri mi ovdje u Hrvatskoj ovisimo o tim smjenama vlasti, koja šta promovira i tako dalje, tako da tu poglavito nema neke velike sreće. Možda biste onda za kraj zaključili s nekakvim smjernicama koje vi vidite potrebnim i nužnim, jel da bi se društvena politika možda počela kretati u smjeru dekriminalizacije, ne samo dekriminalizacije, nego podizanja razine svijesti tijekom obrazovanja o korištenju, o nusproduktima i dobrim i lošim. U smislu, da li vi mislite da to mora ići kroz obrazovne politike? Možemo gledati na razini naše nacije. Ili da li to mora ići iz kuće? Ili koja je budućnost? Rekli ste, klasični liberalizam je potegao kokain. Sad nam se opet javlja kokain uz ove neoliberalističke politike. Kako onda zaštititi najranjivije skupine i kako stvoriti društvenu klimu da ta konzumacija bude što manje štetna za te ranjive skupine? Pa ne znam koliko ja uopće na tako nešto mogu pametno odgovoriti. Mislim, mogu ovako, klasičnim nekim formulacijama treba za početak jako mnogo strpljenja. To je rad na duge staze, to se ne rješava preko noći. To je za početak. Druga stvar je, recimo, koje su to uopće ranjive populacije? Kako bismo, znači treba ih za početak identificirati. Onda treća stvar, možda jednostavno reći da želja ili potreba za konzumacijom droga nije stvar koja je
po definiciji loše, nešto loše, pogrešno, niti mora u nekim varijantama rezultirati nužno negativnim ishodima. Možda bi dobro bilo da se naučimo znatno više diferencirati droge. Makar u nekim osnovnim, kako bih rekao, da ne trpamo to sve u isti koš. Odreći se recimo nekih predodžbi koje su duboko ukorijenjene i u svijet znanosti, a zapravo proizlazi iz čistih predrasuda i, ne znam, policijske propagande, ako gledamo, ne znam, ona klasična priča da marihuana vodi u heroin. To je policijski konstrukt, to nema nikakve veze sa znanošću. Ali se i u znanosti nekako etabliralo, znači ni mi u znanosti nismo nevini, možda bi mi trebali više, kako bih rekao, ja kad počnem raditi ovdje sa studentima na hrvatskim studijima, na ovom kolegiju kojeg držim, onda jedna od prvih stvari koje im kažem, evo danas ćemo govoriti o osnovnim terminima, tu ima nešto definicija i za početak je dobro imati na pameti da imate jako mnogo službenih definicija koje vam stoje na raspolaganju, ali da te službene definicije mi sociolozi trebamo propitivati, a ne naprosto preuzimati. Evo, kako bih rekao, u tom smislu raditi u tom obrazovnom dijelu, naučiti one koji uče one druge o raznim stvarima, koliko god im je, ja znam, teško je raditi taj posao, raditi sa službama, koliko god oni uvijek stoje iza tih nekih svojih osnovnih, kako bih rekao, pravila službe. Znači, kad vam policajac ili službenik policije doslovce kaže, gledaj, kad onog trenutka bude propisano da ja čovjeku kod kojeg sam zatekao nešto marihuane trebam dati 100 kuna, ja ću mu dati 100 kuna. Ali dokle god bude da zapravo ja njega moram evidentirati, privesti, ja ću napraviti tako jer ja radim po pravilima. Služba je družba. Dakle, veliki je tu nekakav posao, ali evo, u najmanju ruku izbjeći to paničarenje, stvaranje problema gdje oni nisu toliko izraženi, identificirati gdje jesu izraženi i tako dalje. Društvo je jako složeno danas, mislim, uopće da bi se to... Zato je opasno pribjegavati jednostavnim rješenjima, da. Da, i da bi zapravo se skupa to nekako više tih nekih društvenih, da tako velim, dionika bilo uključeno na različite načine. Postoje neki pomaci. Postoji prilika da se i uspavate. Evo, u zadnjih 10 godina heroin nije tako veliki problem, ali pazite, sad u ovom trenutku, negdje 2021. 2022. opet počinje nekakav rast. Opet, ja velim, možemo se sjetiti onog malo prije. Ok, riješili smo sve, super, imamo jako dobro iskustvo i istovremeno smo kroz 10-15 godina sve zaboravili. I sad ćemo krenuti opet iz početka. Što smo naučili iz problema sa heroinom od, recimo, ajde tako da kažem, od sredine 80-ih do sredine 2000-ih, nekih 20 godina. Bilo je dosta, jako mnogo problema, jako mnogo se radilo, nešto se naučilo, da bi se došlo do toga da sad mi, evo, mogu tako okvirno reći, nekih 15 godina imamo idilu, znači, pod navodnicima, imamo, znači, relativno stabilnu situaciju. Kad, znate, imate to da je prosječna dob ljudi, ovisnika, jako mnogo porasla. To znači da su oni stari, da nemate ulaz mlađih, znači da je situacija pod nekom kontrolom i sad imate ponovno rast. Mislite da je to zbog pandemije, zbog situacije? Ne znam zbog čega, ali zapravo pitanje koliko smo se uspavali pod onom egidom, mi smo riješili taj problem, imamo ga pod kontrolom. Evo ga sad opet pomalo kreće, na što će izaći, ne znam, ali jednostavno tako. Nisam vam ništa pametno rekao, žao mi, ali eto. Puno smo toga izvadili vani, zapravo mislim da smo ovom emisijom podigli razinu svijesti o puno problema, što je zapravo i cilj zašto mi snimamo ovaj podcast. Tako da bilo mi je jako interesantno slušati sve što smo natuknuli. Ja vam želim puno sreće i uspjeha u daljem radu. Hvala vam na vremenu, hvala vam na gostovanju. Vi nas dalje slušajte i pratite. Biće još puno interesantnih sugovornika poput profesora, biće još puno interesantnih tema, pa do slušanja. I hvala vama na pozivu. I drugi puta.